लेप्तना चुरक नोंग मरम ओरगा मणिपुर की मफम कया चावगे अवाब मायोकनरे कक्चिंग फौ पालब लौ परि चनिरोम इसिंग थुंजिंख्रे बुमदी सेंग खतना लोकताक पाट कनब ngमलोय लोकताक पाट सारिबा बैरेज से लौथोपना चुंब खोंथांग ओइगनी हाइना गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना फोंदोखरे एमसू की लमजिंग मखादा पिथोक्तना लेरक स्कॉलरशिप पिथो हाइदुना MOBC की ऑफिस थोमजिलखिबा महिरोय सिंह पुलिस न लाठी चार्ज तौदुना तानखाइख्रे नोएडा लेखिदबा प्रविश जनम की मिस्सिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना कंगला की नोंचुक थंगबा होजंगदा मियामना मैरा थांदुना खोंजंग चंगसिनख्रे अमसुंग दिल्ली दगी फाख्रबा कायदा की लालहौबा शामी रहमन मणिपुर अमसुंग मिजोराम दा लालहौलुब अस्तिगी बेस हांगदोकना होटनरमले हाइना दिल्ली पुलिस ना फोंदोरखली मयाम खुरुमजरी अदम येंगबिरिबा इम्पैक्ट न्यूज ने विद्यार्थी थिंगुजमना पुंजा से फाबुगी मरुबा पाउसिंग मयाम पिजरी कक्चिंग खुनौ की तरंग तुरेल कायबदगी फौ पानबा हौरबा लौ परि चनिरोम सिंगना थुमजिंख्रे लौमी सिंग मकोक त खुद हापनरे ngaraangdagi leptana churakpa nong namara moiraga turel gi imai khanghen hengalakpadagi ngase yuk pung manga duaida tarang turel gi sarukama oiriba kakching khunau thonga maning mapada turel torban kaikibani chawrakna torban gi sarup phit kunlon kaibana maram oiraga turel dagi chensilakpa isingna mafam adugi akoibada leiba lau pari chani du isingna thumjin khibani हौजिक मखाताना इसिंग चेंसिलकप लेप्तबा मरमना मखाताना लौफम कया अमांग अता थोकप याबगी अकीबा लेरी तुरेल तोरबान कायरब तुंगदा कक्चिंग एमएलए अमदि मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल सिंग लाक्तुना येंगसन खिबगा लोइनना थुबा मतमदा पाइखत पयाबा थबक सिंग पाइखतकनी हाइबगी थाजबा पिरमखि अदुबु ngасai ayukta kaikhiba turel torban ase hojik phauba thengnabagi thabak amata paikhatpagi mami tadri कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की वबगाई थिंगे लेकाई कक्चिंग चुमनांग लेकाई कैरक PYC क्लब की मनिंग अमदी ममांग अमसुंग कैरक बामो लेकाई गिमफम कया सेकमाई तुरेल की तोरबान काइबम दी सिंग पाथोकपदगी युम इंखोल अमदी लौबुक कया सिंगना थुमजिनख्रे कक्चिंग पुलिस अमदी थौबाल कमांडो की पर्सनल सिंगना इसिंगना थुमजिनख्रबा युम सिंगदगी पोचे होंदोकपा अमदी तोरबान थिंगबगी थबकता अंगम मतिंग पांगली वापोपी अमदी सुगनो गिमफम कयादसु तुरेल असगी इमाई पाथोकपदगी युम इंखोल अमदी लौबुक कया सिंगना थुमजिन खिबतनतना लंबी इसिंगना ख्वांग यौना थुमखिबना अचत अवोक्ता चावना कायबा पिख्रे कक्चिंग वाइरीदसु लांगथेल तुरेल की सिंग थिंगलिबा पल्लदु कायरकपदगी लंबीदा इसिंग पाथोरक्तुना चावना अवाबा मायोकनखि लोइनना मफमदुगी लौबुक कयासु थुमजिनख्रे हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु वांगजिंग तुरेल की इमाई पाथोक्तुना संगाई युमफंगी मफम खरदा इसिंग इचाव मायोकनख्रे लोकल MLA ओ सूरज कुमार गलोइनना तोरबान थिंगबगी थबक पाइखतखि हाइरी नोंग कना चुथरकपदगी चकपी कारोंग कैथेल फाउदुना चेलिबा चकपी तुरेल मथक्ता साबा चकपी कारोंग थोंगी नाकल नामगी ताइनफम मपाल इसिंगना चेंथख्रीबा थोंग नाकल असि इंग्लिश सिंगनी तरामंगा दसु इसिंग चाउना चेंथखिबदगी लैबाक थोंजिंदुना लानबा याननबा सेमजिनखिबनी ngarangdagi nongkana churakpana turel imai wangkhalakpadagi thong samnanaba semjinkiba mafam adu ngasayuk amuk isingna chenthakibani थोंग मताई मपाल अदु चेंथखिबदगी हौजिक वांगमा चथोक चसिन याखिद्रे तुरेल सिंगी माई हेंगलकपद नतना इम्फाल मयोल की लंबी लेरक खुलक यावनमफम अयाम्बा इसिंगना थुमजिनख्रे ngarangdagi nongkana chuthrakpana maram oiraga khongbal ayambada ising चेंथखिबा ngamdabadagi ising thungalakibani
Kawa Yumnam Lekai Morangkom Secretariat ki Mamang Thangbana Kalongi Lambi Sing na Thumjinki Didim Lambi ki Thauda Babok Lekai Takhelekai Nganapi Thongi Lambi Singsu Ising na Thumjinki Maroiba Lambi Sing Mafamayambada Ising na Thumjin Badanatana Laira Kulakayasu Ising na Thumjinki Imphal dagi khara haidokpa mafam ayambadasu Khongbal Sing Ising Pathokpadagi Lambi Sing Ising na Thumjinki Humdi Sengba Khaktana Loktak Pat Kanbangamloi, Loktak Pata Sariba Barrage Hase, Lautok Panachumba Kongtangoi Gani Haina, Manipur ki Governor Dr. Nazma A. Heptulan Fongdokre. Wafam Se, Ngase, CSIR, NEIS Tilamfel Pata, National Project 2 Hybidi, CSIR Aroma Mission and Anthropogenic Impact and their management options in the different ecosystems of the Indian Himalayan region, Imphal, Manipur River Basin, Haudokpaga Marilena Fongdokibani. Governor Dr. Nazma Heptula Nahai, Loktak Pata Sariba Barrage Hase, Lauthoknaba, India Government Kana Taknari. Parasida Sariba Barrage Hasinamaram Oraga, Part Asigi Mahosagi Ichelda Akaiba Piri. Governor Namaka Taraduna, Mamang the Supat Asigi Pumdi, Senga Bahaiduna, Lupak Crore Lissing Ani Sizinaki, Adubu, Kanabadi Oidri. Loktak Parasida Taseliba Turel Kongnungda, Yamdrabada Water Treatment Plant Ahum Saduna, Part Asigi Ising Senghana Bohotnaba, Amadi Part Asigi Ichel Kaidanaba, Parasida Lairiba Barrett Asilo Tokpana, Loktak Pat Kanaba Getchumba Kongtang, Oigani Haina, Governor Dr. Nazma Heptulana Fongdoki. Dr. Nazma Heptulana Makataraduna, Manipur yauna Northeast region singda Loktak Patna Tang Labasa Uchek Amadi Manama Singi Tungnafam Amoiri. State asigi laizariba biodiversity asi kanjanaba amadi atopaga yetsinadana thamnaba laingakna policy ma sembagi matam oiri haina governor na fongdoki ngase launch tokiba CSIR aroma mission gi makhada state asida lairiba lomi singbu aromatic plant thahanba madi scientific technology sizinaduna kanaraba product kaya puthokna bohotnagani loinana Chahiyo humchumna chathagadaba anthropogenic impact and their management options in the different ecosystems of the Indian Himalayan region, Imphal, Manipur River Basin gi makhada, Stedasida, Toine Ichau gi awaba mayok nariba sikoknaba, Turel singi pibam yeng singani, loinana, tung koiba solution nama puthokna bohotna gadauri. The late Minister of Environment, I had a talk with him. When he came on the Loktak project, I think 3,000 crores have been donated for that project. I told him, don't waste your time in the beginning in taking the weed out and throwing on the side because it will flow back into the lake. The most important thing is that out of this money, you should use 3 treatment plants at the edge, at the mouth where they get into the lake, and then start cleaning and remove this barrage because it has to be done in a proper manner. I believe some years ago 2,000 crores were given for cleaning of the Loktak. It didn't do any result, it didn't bring anything because the cause is not being taken. All Manipur Students Union MSU Gilamjing Makhada DM College ki mamangda laiba MOBC office ta scholarship pitho haina thomjilakiba Mahiru Singh police na lathi charge tawduna tankhai khre MSU na matam kharagi mamangdagi Mahiru Singh scholarship pitho haiduna changselakpa khongjang gi saruk ama oina DM College ta laiba MSU gi office tagi Mahiru kaya MOBC office tamna lakhi Mahiru Singh aduna mafamadu yaurakpada get loan sin khibadagi khoisaw naraba Mahiru Singh na security check room gi thong thugaiduna office ki compound manungda changsilakhi pawadu fangbadagi police team ama laktuna MOBC office changnanabagi shutter mamangda Mahiru Singh adu buthattana thamkhe Mahiru Singh aduna director thoglo u wari sanasi Mahiru Singh gi phangpham thokpa scholarship ki senfam pitho u haiba kholaw kya lawki Tungda Mahiru Singh aduna office sololam lagat chatkige haina tawrakpadagi Mahiru amsung police ki marakta irang kansilakpadagi police na mock bomb langsingduna Mahiru Singh adu tankhaina bohnarakhi Mahiru Singh adu chenthorakpa haubada police na Mahiru Singh adu bulichaina kanduna security check room gi mapanda tanthoki Mapanda Mahiru kharana amok nungna thaba horakpadagi police na koitan tanduna Mahiru Singh adu DM college manunglomda tansinki
थौदोक असिदा महैरोई मरीगा अहल अमगा सोकले हाइरी महैरोई सिंह स्कॉलरशिप पिथोक्तबगी मायोक्ता एमओबीसी ऑफिस थोंग लोनबा चंगबदा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिग्नल नुपी यावना महैरोई क्या तमथीना लाठी चार्ज तौरकपगी थवंगबु ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुगी प्रेसिडेंट मंजित सरांग थेमना अकनबा मोंगदा यानिंगदब फोंदोरकले महैरोई लोबसिक ऑफिस ता पाउमी सिंगोनबदा मंजितना महैरोई सिंह स्कॉलरशिप पिथोक्ट्रिबा एमओबीसी की डायरेक्टर अमसुंग ऑफिसर सिंह लेंगाक असिना करिगिदमक एक्शन लौखत्तना तुमिना लैसिलिबनो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस तगी चाही खुदिंगी महैरोई सिंगदमक सेल थादरकली सेडल ट्राइब अमसुंग सेडल कास्ट की ओइनदी चाही खुदिंग स्कॉलरशिप मतम चाना पिथोक्लगा माइनॉरिटी अमसुंग ओबीसी की करिगिदमक पीड्रिबनो हाइबा वाहंग हंगलकली एमओबीसी की डायरेक्टर अमसुंग ऑफिसर सिंगना अगस्त था फाउबदा स्कॉलरशिप की सेंफम पिथोकनी हाइना थाजब पिखिबदु थबक तोन थोरक्तबदगी ngasi khongjang adu changsinbani khongjang aduda पुलिस की का हेनबा थवोंगना महैरोई तरा हेना सोपन नंगबकी मथक्ता महैरोई अनि अमगी फिबम लूना सोकली करिगुंबा लेंगाल सिनेक्शन लौखलक्ट्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना मंजित नमखा ताखी डायरेक्टर ना ngasi फाउबा महैरोई सिंह फोंफोम थोकबा हकसिंग असि पिथोक्तबा मतमदा कोगी मरी लेनबा मिनिस्टर सिंह लौचुनरबा हाइबगी चिंगना फाउबा मणिपुर महैरोई सिंह फबरो एमसुद फौजै हाइतारे महैरोई अनि अमा याम चिना सो कांदा होजिक रास मेडिसिटी अमा दिस हॉस्पिटल दा कोगी मको कायर कांदा स्टिच तौनबा लैये दुगा महैरोई तरा हेना सोये दुगा नुपी महैरोई सिंह फाउबा मखुत पसा पायर कांदा चिंग मखोत पाइबसी कोई नुपी पुलिस अमता सु यावदे कंसर्न ऑफिसर मखक नतन हाइतारे हाइबा मोंग असि यामनमक लाइबक चिबा मखक ने हाइना लवी एमसुद मखा तना अकनबा खोंजंग सिंह चंगसिनदबा सेम सारगा लेजरी दुगा लोइनना हाइबा थोंग असिदा महैरोई असिगी मतलिबा डिपार्टमेंट असे ngasiगी मरी लेनबा मिनिस्टर ना एक्शन लखोला कांदा चपचाबा महैरोई सिंह फंग मतो हक सिंह से चुबा मतमदा नुमित हुनी मरी नुकी मनुंग द फंगनी हाबसी एमसुगी थाजजबनी उत्तर प्रदेश की नोएडा चिंगननिंगाय ओइना सिखिबा रिपोर्ट अचोम लेकाइदगी प्रवेश जनम की मिसिगी मायोक्ता ngasisu khongjang changsin baleptri ngasi Youth Forum for Human Rights Protection amadi ad hoc Youth Committee Against the Death of Pravish Janam na sinduna kanglagi nongchuk thangba hojangda candle thanduna misi asigi matangda kholau kya lauduna khongjang changsin khre misi asi CBI da thigar halu haiba kholau laubata natana UP Police amadi Dr. Ambedkar Hospital gi mathakta CBI da thigar halu haiba kholau sing lauki निंगसिंगबा याबदी लैखिद्रबा प्रवेश जनम हौखिबा सेप्टेम्बर 9 दा नोएडागी मफम अमदा पांगथोकपै सै नोमागी थौरम अमा येंगबा चटखिबनी नुमितुमक्तदा माहाक हलक्तबदगी इमुंग मनुंगना मतम चाना प्रवेश मांगख्रे हाइदुना मफम अदुदा लैबा पुलिस ता वाकतखि अदुबो पुलिसना थौसादना लैथोकपदगी SP दा वाकतुना थिजिलुबदा थंगनबा नुमित हाइबदी सेप्टेम्बर 9 दा प्रवेश सिरे हाइबा खंगलखिबगा लोइनना पुलिसना असिबा हकचांग अदु नुमित हुमनी मोर्गता थमलबा मतुंगदा पुलिसना अनक्लेम बॉडी नि हाइदुना प्रवेश की हकचांग पोलोइरमखिबनी लोइनना पुलिसता मतम चाना पाउ पीना असिबा हकचांग पोलोइरमखिबसिना मिसी असि हेना चिंगननिंगाय ओइ हाइदुना खोंजंग चंगसिनबा हौरखिबनी Al-Qaeda lalhaulub asi Manipur amasung Mizoram da linkhatna honaramle haina Deputy Commissioner of Police PS Kushwana Fongdokre Wafamasi Myanmar da leiba Rohingya Muslim singbu sizinaduna landana ba hotnabada chenaba Al-Qaeda lalhauba Shami Rahman bu haukiba nongmaizing numita phakraba matung police na wahang pahong chathabada khangbangamlakhibani Shami Rahman chahi kuntaret East Delhi da leiba Shakarpur bus stand dagi nongmaizing numiki numidang wairamda phakhibani Lona Thinkraba terrorist group Laskar-e Toiba LET amadi Al-Qaeda ga laibak asida refugee oiriba Rohingya Muslim singa terrorism sandoknaba hotnari government ki pawmna hai Pakistan da based over terror group singa sina Rohingya naha singbu military gi damak recruit toba pamli Panbayabadi Center nangarang Supreme Court ta Rohingya singa se India gi security da khudong thiba mani loinana makhoina niyom lana leba asida changlak laga lai silibani haiki
Paugi likhun aduna makhatarduna Rohingya sing asi Pakistan based over terror group LET Al-Qaeda ga samnai haibigi proof lay haiki. Akmul Mujahideen Hariba terror group asina LET amadi Rohingya singa mari lainanaba hotnabagi achopa maram oiri. National Health Mission के staff सिंह अथुब मतमदा regular ताहलु हाइब demand दंग से Imphal East National Health Mission के staff सिंह ना वाकनिफम चथखरे. All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association की मखादा office असी के staff सिंह ना सिंधुना वाकत निफमदो पोरमपाता लैबा Chief Medical Officer CMO के office चथकी बनी. निफमदुदा सरग्याखिबा NHM Imphal East की District Program Manager Rishikesh Sarman Impact News ता फोंगदोरकपदा इंग्लिशिंग अनिगा तरुक्तगी हौना चाही तरा हेना NHM की स्टाफ लिसिंग अनिगा चनिगा हुंफुमंगाना रेगुलर ताब स्टाफ सिंग चप मानना थबक तौदुना लाकली अदुबु लाइबक थीबदी स्टाफ सिंग असिगी डिमांड असि मरी लेनब सिंगदा खंगहन ख्रबसु तुमिना लैसिनखिबदगी इम्फाल वेस्ट की हेल्थ डायरेक्टोरेट ता NHM की स्टाफ सिंगना सिंदुना था असigi तरा मरीदा वाकनिफम अमसु चथखरे मसिगी मखा चथरक पोइना डिमांड असि फंगननबा ngasiगी वाकनिफम अदु चथरकपनी हाइखी सिधैद गवर्नमेंट करिगुबम ताबी रक्तब तारगदी अखोई मखा ताबा अकन खोंजंग जिंजो अखोई जंगसेनब अखोई फेरे लौजोरे अदुना यारगदी असी गवर्नमेंट अखोई वारबा अखोई स्टाफ सिंगसिगी याम कुइना सफर होइरबा ngasi अखोई चही 10 हेना सफर तौरबा मयाम यावरी असी मतक मतम कुइना सफर तौबदगी एज बार ओइबसु मयाम यावरे अदुना अखोइना गवर्नमेंट दा थमजनिंग चे अखोई ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी सेमबियु अखोई मयाम से कुइना सफर तौरबा सेम रेस्पोंसिबिलिटी दा सेम ड्यूटीज परफॉर्म तौरिबा स्टाफ सिंगजे मागी सब चाबा मागी पिभम तौबा गवर्नमेंट की नॉर्म्स अखोई पिबियु हाइदुना अखोई गवर्नमेंट डिमांड तौजबनी स्टेटस की चिंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदा बायोमेट्रिक कैप्चरिंग नत्रगा आधार एनरोलमेंट की थबकया यामना कुमांग या चाउसिलबगे हाइब येंगसिनबगिदमक चीफ मिनिस्टर एन बिरेन चेयर लौदुना चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट की कैबिनेट होल्दा रिव्यू मीटिंग अमा पांगथोखरे चाहिए डिसेंबर 19 फाउबदा बायोमेट्रिक कैप्चरिंग की थबक असि लोइसिनबा मनीट्रोन अमदी इन मीडिया का खुद समनदुना थबक पांगथोकनबा चीफ मिनिस्टर ना चिंग एमएलए सिंह अमदी मरी लेनबा डीसी सिंगदा इंस्ट्रक्शन पीखी आधार एनरोलमेंट की थबक मपुंग फाना लोइसिनबा हाइबसी मरी लेनबा डीसी सिंग की दायित्व ओइबा मरमना खुदोंग चादबा अमा हेक यावरकपदा चीफ मिनिस्टर दा पाउ पिरकनबसु हाइखी बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की थबक असि चाहिए असिदा मपुंग फाना लोइसिनबा अहेनबा आधार किट सु लेरगनी आधार मिंग चनबगी थबक असि चीफ मिनिस्टर मसामकनसु येंगसिनगनी हाइना फोंगदोकी आधार मिंग चनबगी थबक असि लोइसिनबगी दमक मथौ ताब सेनफम सिंगसु नुमित हुमनी मरीनी की मनुंगदा काइथोकनबसु चीफ मिनिस्टर ना होम डिपार्टमेंट दा खंगनखी ngasiगी रिव्यू मीटिंग अदुदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखलेन सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किपकेन IFCD Minister Let Pau Haukip, Hill Areas Committee के Chairman TT Haukip, थानोन Assembly Constituency के MLA Vungjagin Valte, Dipaimoi Assembly Constituency के MLA Dr. Chaltolen Amo, Tengnopol Assembly Constituency के MLA Dr. D. Koruntang, Chief Secretary R.R. Rashmi, Additional Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu, State की मथक थोंगबा Bureaucrat Singh, Hill District की DC Singh, Assistant Director General UIDAI अमदी मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना सरक्याखी कांग्रेस पार्टी दगी बीजेपी दा याउतना डर्टी पॉलिटिक्स तौरे हाइना मियामना लौबिगनु कांग्रेस पार्टी दी फत्तब नते पार्टी से लुचिंगलिब सिंगना चेंथहनबनी अमदी बीजेपी पार्टी के लुचिंग सिंगबु थाजबदगी पार्टी से खोंग थांगजिलकपनी हाइना वांगोई एमएलए ओ लुखोइना फोंदोखरे वाफम से ngasi langban ge hitha leithabaga mari leinana वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी हौखिबा लैखिद्रब लुचिंगबा अहुंगी मितमदा हाई लै कटपगी थरम द फोंदोखिबनी Assembly Constituency asigi manung channa Laisang Khong Thingel Maruda Laiba Luching Saktam Ningsing Kolda Laiba TH Toyaima Sage Raj Mohan amadi W Nipa Machagi Mitam Singda Miyamna Hailai Katune Kai Kumna Butki Luching Ba Hummak Assembly Constituency asigi mihut oina mathang sitna MLA Minister amadi Chief Minister oina miyangi seba tawrong kiba miyoi ngaktani
थौरम असिगा थोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा लुखोइना लमदम असिगी मियागी याइफनबा थबक थौरम क्या पाइखलंबा लुचिंबा सिंग असिबुंग असिगी मिरोलना काउफम थोकते इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की चनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनौब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओइबा याबगी मचाक मथुम सुना लेरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट असे पाक चावबना डिस्ट्रिक्ट खाइदोकपदा वांगोय असे अनौब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओइबा याबगी चादा मौद्रा मापंदी ओइथोकपा लेरे हाइखी ngasi thauram adu mari lainana theater gi lamda padmashri phangkraba warepanaba amadi karate nehon shitorio manipur gi national players singokpagi thauram supang thoki district headquarter mo oiba targadi district amo oibagi magi facility magi benefit magi kanaba mayam singase maduda chawkhatpagi maduda district tumagi nungai bagi development work to oiro tungan ba budget se district ke hapakadorine masi wangoi sida koi headquarter oigadorine top district sida tawriba sumaina mamang da lai oi pigraba lai oi graba an chingasina मखोइने थंबिरम मखोइने पुथबिरकोदगी मखा ताबो होइना ngasi अखोइना मु महूत मरे सिंजरगा मखा ताबो सिंग दो खोइने तौजबने मोरेदा डेंगी पॉजिटिव ओइबा मियोयनी थेंगनरे वार्ड नंबर 5 तगी चाही निफु हुमदगी नुपा अमगा म्यांमार गी तमु वार्ड नंबर 6 तगे चाही 39 की नुपी अमगनी हारिबा नुपी अनि सी हौखिबा नुमित 15 नि दगी लेप्तना लाई हौ तौदुना लेरकपदगी ngasi मोरे हॉस्पिटल गी ओपीडी दा लायंगबा लाखिबनी Community Care Center Smart Society More the test over the dengue na nari haiba khangbangam kibani hari makata balayang gitamak nupiasi hauzik More Hospital da admit tawduna lady More Hospital gi maikai digi higher authority da report pikre CMO Tengnopal nasu district malaria officer da yengsinna bakhangan kre hari यहाँ पे मैं आज आई और चेकअप करने के बाद डेंगू पता चला डेंगू से ngरang केस अमा फंगजरे वाफम से कोई हायर अथॉरिटी दा पाउ पिजखरे लोइने लोइने ना हुजु जी फोगदा मोरे हॉस्पिटल दा रिकॉर्ड तौजबा केस डेंगू केस से अनि सुरे यहाँ पे मैं आज आई थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा लैरोंग थेल निंगेल ग्राम पंचायत न कोन मफम सिंगदा MGNREGS की मखादा थादरपा यामलब सेनफम क्या मफम खंगदना मांगन क्रे हाइबा वाफम अदु अरानबा इनफम यावदबा वाफम नि हाइना लैरोंग थेल निंगेल ग्राम पंचायत के प्रधान GP अमसुंग मेंबर सिंगना सेंगदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब तपामी सिंगुनबम दा लैरोंग थेल निंगेल ग्राम पंचायत के प्रधान सलाम कुमार न फोंगदोरकपदा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की मखादा थादरकपा लुपा कोटी 3 के सेनफम मरी लेनब सिंगना मांगन क्रे हाइना लैरोंग थेल निंगेल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट कमिटी की थौमी सिंगना ngarang लोकल टीवी चैनल अमसुंग पाउचे खरद फोंगदोरकिबा वाफम अदु अरानबनी हाइबा ग्राम पंचायत असना कोनफम सिंगदा MGNREGS की थबक निंगथीना पांगथोखी जॉब कार्ड पाइबा सिंगदसु मतिक चाना पैसा फंगन की हाइरी पंचायत इलेक्शन नक्सलकपगा मरी लेनना मियामदा लाना उहंदुना इलेक्शन की खुदोंग चाबा लौनबा मियोय खरन सिनबा थौरांगनी हाइना पेंदबा फोंदोरखी लाकदोरबा अखोई हयें हसिता इलेक्शन नि मतम ओइबसिदा सिगुम्बा अरानबा वहाई कया से सीजन नरगा मसी सिगुम्बा अखोइबु बदनाम सिनबो होनबसि मसी मरी लैनबा अथॉरिटी सिंगना मसी थिदोपियो करिगुम्बा अखोइगी GP असिदा लैरिबा जिला परिषद अमदी प्रधान वार्ड मेंबर सिंगना अखोइना थबक सुखिदबा अमदी मियामदा पैसा येनखिदबा यावरमदि फै करिगुम्बा अखोइ थबक सुखिबा फजना सुखिबा एक्सेट वांग ओइना लै मियाम प्रजादा अखोइ पैसा फजना मतुंगिना जोका होदर द पैसा येली फजना थबक सुरमबा फजना पैसा येलमबदि अखोइदा मस्त क्लेम तौर मिसी मरी लैनबा अथॉरिटीज मदु एक्शन लौबियु लीगल ओइ थबकता चथबियु लागलिबा तांग कुनमाथोय मेरा हौ चोंबगी नुमिना लाखपदे इंटरनेशनल सना महिजम स्टूडेंट्स एसोसिएशन कंगलाई पाक नमियाम पूर्णमक्ता नुंसी चानल लेबा वात्ता पादबा पिनबा ओइरसनु हाइना चेरोल अमदा याइफा पाउजल पिरकली असिगुमलबा इरा थौनी तौनबगी सेंगलबा नुमित असिदा कनागुंबी सिगना आयरपनमदी अथिंगबा पिबिदनबा चेरोल सम पाउजलकली ngarang numidang wairam pung 4 yankhairom taba matamda commando unit thawal gi team amadi 38 suba assam rifles na PLA gi cadre ma phare hairi pharaba cadre dudi naurem bobo singh alias lamyan ba chahi 35 apokpa laikhidraba and ibotomba kawi kakching wairi college manaktagini
mahak umaibi training center khongtal dagi tha hungi basic military training fangbagaloinana mahak ki PLA army number na 2480 ni makata ba action lokhat na bagi damak Kakching police station da sinakre hairi matang swice da break umlozage Manipurum di malengi tongan bi pau sangaloi no break te yam thana hanjar ke impact news meeting ta don lebiu mayam bom ko na taram nok cheri bulletin sing makata ba pau myam pisari Imphal West Commando ki team na bus amadagi yungang chamaga kun amasung beer bottle maudra taruk phare yungang amasung beer gi apun bottle chani ga tara taruk adu ngarang numidang wairam pung 13 makhai taba matamda Kanchipur dagi khara hai tharaga leiba maitai lamkhai da check tawda phaba ngamkhibani Singzamai police na kangnaba pau fangbadagi commando Imphal West ki yathang makhada commando team amana maitai lamkhai da lilong lomdagi Imphal tamna haigalakpa bus registration number MN025753 bu khamduna check tawki check tawbada bus manungda yungang amsung beer bottles singadu yawba thengnarakibani hairi bus aduda yungang amsung beer bottles singadu bu purakhiba jangangai mayai lekaidagi janam baby devi amasung sapam chawba devi su ain gi matung ina pharba matung case ama lokhakre hairi JSA against MSPDCL fresh recruitment na makhoi gi wakat tabi dabagi mayokta hayengdagi MSPDCL gi division sing solon silagani haina lauthokre ngasi Manipur Press Club da Pami Sigunabada JSA asiga General Secretary Sarfaraz na haikibada MSPDCL na chahi mangarong gi mamangdagi non regular oina thabak tawduna lakpa thaumi chatruk asi gari su khanbidana company asina nauna staff launaba tawrakpa si laibak thibani thawong asigi mayokta JSA against MSPDCL fresh recruitment na haukiba September 13 dagi thabak lepagi khongjong changsinduna lakhibani adubu mari leinaba singna ngasi fawo meeting changbidana leiri Laingak asigi Power Minister ga wari sanana bakayarak hana hotnarabasu ngasi fawba unahandabaga loinana paukhum amatta pibidana leiri haiki asumna wakada matta tabidana leiriba sidagi JSC asina MSPDCL ge division sing solon sinaba warep lawrakpani haiki Sarfaraz makhatana hai MSPDCL ge thabak singi chada maudradi non regular staff singna tawduna lakpani adubu non regular staff singa setopa company amage khuthangda outsource oina thabak tawbani haibagi maram asida chahi kaya wazarak laba thomi singa se thawoi daba se yaning de haiki panbai abadi haukiba September 13 dagi MSPDCL gi non regular staff sing thabak lep kibadagi Manipur gi mafam ayambada mai changnaina laktaba ngai hak letena mai mutpana chingbagi khudong chadaba kaya miyamna thengnaduna leiribani matam kuina dagi wajaraba mayam ase masagi thawai phoba kathokiba yaure electricity department da thabuk tawbana maram oraga electric mai ma paiba habase yamna risk oi mi ahum masagi thawai phogda department asigi thabuk tawbada kathokrabani aduga kayamarom amana handicap oina huju ma bet ta taduna leibasu yaurabni fresh lowbagi mahutta akhoi hanadagi leijaraba singa sibu first priority pibiraga karamba mawongda lairiba sing asibu loksan ba yabagi haibado mari leinaba singna khana biraga loksan biyu habi wafam amana huju ma regular singna thabuk sudabida moigi mahut oina staff tharaga suhanbaji simusu tawbiganu hana JSC gi site gi haijari Umasakak pamadi ariba war singet sinaba maramna 33/11 Nilakuthi substation dagi mai pire 11 kV BSF water supply masung 11 kV korengai feeder se lakliba tangkun amasung kun mathoi gi ayuk pung 9 dagi nungthil pung 3 phauba shutdown tawgani haina MSPDCL gi lamdong subdivision number 1 gi manager na thador pachero mana khangalakli masina maram oiraga Nilakuthi mama korengai BSF colony Nepali basti hautabi luang sangbam godown na chingbam fam sing mai mutkani haina cherosim khatari World Space Week kamari lenana Department of Science and Technology ki makhada laiba Manipur Remote Sensing Application Center na sinduna class 9 amdi 10 mahiroi singi oiba quiz amadi painting competition ama ngasi lamyan basanglen da pangthokre competition aduda Imphal East amadi Imphal West ki mahiroi chamaga subna humukna saruk yakhi Chahi kudingi pangthokpagum chahi asigi oina su tha asigi tangkun mathoida laumi gi numit Manipur kanba numit palan thorom pangthokani
त्रिपुरा की लोक सभा के एमपी जितेन चौधरी नथोइबा मिथुंगलेन ओइदुना या स्कूल लेबा एमडीओ हॉल पांथोकदबा थौरम असिदा लमदम असगी लौमी मियामना सरुक याबिनबा मणिपुर लौमी मरुक की सेक्रेटरी न थादोरप चेरोलमना खंगलकली यूपी की राधा कुंद थासे कुनमाथोइदगी नुमित हमने चुमना पांथोकदबा राजश्री भागत चंद्र लखिदबगी चही चनीग तरामापन सुब मपोक कोमन थौरम द सरुक यारोनबगीदमक मणिपुरदगी तोंगान तोंगानबा कल्चरल ग्रुप सिंग असे इम्फाल थादोखरे थौरमदु सरुक यारुगदबा पुना मियोय चामक कुनलोमदु पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होमले सांगथेम सुशील ड्रोना इम्फाल की कोनुंग ममांगदगी लमथाखी लमथाबगी थौरमदुदा महाकना मणिपुर की कला अमसुंग संस्कृति की पुकैदा अचौबा थौदांग लौदुना ममल यामलबा खुदोल तमलंबा निंगथौ असिगे असिगुमलबा थौरम अमा राधा कुंददा पांथोकदोरिबसे यामना मरम चाइ हाइखी लोइनना खोंगचर असिदा सरुक यारिबसिंगबु टेक्ता काइदबा थौरम मफम यौबो ओइसनु हाइना महाक नमखाताना इसोर इन्फॉर्मदा थौनिखी लागलिबा सेप्टेम्बर कुनमाथोय असिबु इरावत सेलिब्रेशन कमिटी ना पुंगदोंबम घटना मणिपुर कनबा नुमेट हाइदुना चाही खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लाखले निंगसिंग थौरमसिदा अथापा मफमसिंगदगी लाकदबा कांग्रेस सिंगिदमक नेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर ना कौरिबा मणिपुर बन असे कोमथोकपिनबा इरावत सेलिब्रेशन कमिटी ना अपील तौरकले लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड नसु मेरा चावरेल हौबगा मरी लेनना लाइनिंग लोय सिंगदा बन कोमथोकपिनबा चेरोमदा अपील तौरकले अमरोमदा नुमित असिमक्तदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमिटी इम्फाल सिंधुना पांगथोकनी हाइना तौरंबे से कंपटीशन अदुसु लाखलिबा अक्टोबर अमगी अयुक पुंग 13 टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल पांगथोकलगनी हाइना कमिटी असना खंगलकली ममिंग लेरबा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सोनिया नेप्रंग की डॉक्यूमेंट्री ब्लडी फनेक थासी कुंदगी कुनिपान फावा साउथ कोरिया की ग्योंगीडो द पांगथोकदोरिबा मापन सुबा DMZ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल दा उतकदौरी ब्लडी फनेक हारिबसे मरुइना लमदमसिदा नुपी सिंगना सेटनरिबा फनेक द बेस तौरगा पुतोकपा फिल्म ने फनेकपु लमदमसिगी असेंग अमांग मरी लेना हलिबा अदुबो अमरोमदा खोंजंग कया चंगसिनबगी थोंग अमा ओइना सिजनरिबा पुनमक असे फिल्म असिदा उतनबो होटनरी पीस लाइफ कम्युनिकेशन हाइबा थिमदा चथगदौरिबा फेस्टिवल असिदा लेबाक निफुनी थोइदगी लाकपा फिल्म चामगा तरामरी उतकदौरी मिनिट यांखैनी थोइ सांगबा सोनिया नेप्रमगी ब्लडी फनेक असे फेस्टिवल असिगी ग्लोबल विजन सेक्शन वर्ल्ड प्रीमियर कैटेगरी दा खलकपनी फिल्म से तांग कुंतरुक अमसुंग कुनिपांदा उतकदौरी येलहोमी पिक्चर्स की बैनर मखादा पुथोकलिबा फिल्म से इहान हानबोइना इंग्लिसिंगनी 15 दा डॉग एज कोलकाता एशियन फोरम फॉर डॉक्यूमेंट्री दा पुथोखिबनी ब्लडी फनेक से सोनिया नेप्रमगी अनिसुबा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने चामग कुनमाथोय सुबा इराबोट की मपोक कुमोनग मरी लेनना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स समदी लाइफ सेवर्स मणिपुर का खुद समनरगा अराप्टी डेवलपमेंट एसोसिएशन असिंदुना ब्लड डोनेशन कैंप अमा अराप्टी इरैमगी लाइबुंगदा लाखलिबा तांकुंट्रागा इयुक पुंग निपांदगी हौदुना पांगथोकनी हाइना अराप्टी डेवलपमेंट एसोसिएशन थादोरप चेरोल अमना खंगलकली ब्लड डोनेशन कैंप असिदा सरुक यानिंग मियोय सिंगना मोबाइल नंबर 9436845993 दा पाउ फाउबिरउ हाइना चेरोसना पाउ चेलकली हिंदी लोल से नेशनल की थाकता खंगनबदा नतना इंटरनेशनल की थाकता फाउबा अंगकपा फंगना खंगनरकले हाइना एमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर अद्य प्रसाद पांडेना फोंदोखरे नसे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वीसी की कोर्ट होल्दा हिंदी लोलबु पाक्सना खंगहनबमदी मसिगी प्रोस्पेक्ट्स अमसुंग चैलेंजेस की मतंगदा पांगथोकपा नोंगमगी ओइबा कॉन्फ्रेंस वीसी ना वाफम असे फोंदोखिबनी ममिंग लेरबा यूनिवर्सिटी कया खुदमोइना ऑक्सफोर्ड टेक्सास अमदी होनोलुलुना चिंगबदा हिंदी लोल असे कोर्स अमोइना हापले हाइना प्रोफेसर पांडेना मखाताखी हिंदी लोलबु पाक्सना खंगनगे हाइरबदी मणिपुरी साहित्य की लेजरिबा थबकसिंग असे हिंदी लोलदा हंदोकपा मथौ ताई हाइखी थौरमसिदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डीन प्रोफेसर मनी मैतैना हिंदी लोल असे कॉलेज सिंगदसु हौदोकनबा वाइस चांसलर गे पुंगनिंग चिंगसनखी
World Bamboo Day celebration ga mari leina ngase mahiroi singyo iba painting competition ama pangthokre. Bamboo Forum of India na sinduna singzamai community hall da pangthokiba competition aduda group ani haibadi class 1 dagi na 4 fawbagi group amadi class 5 dagi na 8 fawbagi group ani da puna mahiroi kuntrarom na sarukya ki. Class 1 dagi na 4 fawbagi group ki ahanba mana St George High School gi class 4 gi mahiroi Nongyai Kaisam amadi class 5 dagi 8 fawbagi group ki ahanba mana Tiny Tots Unique School gi class 8 ki mahiroi Yumlembam Udoinandada Pangbang Ngamkre. Manipur Silang Lomi Loop ki President Wina Thopuramba Konsam Kunjarasina Tha Sigi Tang Tara Mangada Masagi Anaba Amadagi Leki Dabaga Mari Lenana Ngasilubasigi members Signa minute Mifam Mama Pangtok to na minute Anito Mina Lep to Nekai Kunda Utki Haina MSLL ki President Thadok Pacherol Amna Kangalakli. Hauzik Sanabagi Pauda Football Masanada Ahanboina Manipur gi Puwarida Arjuna Award Panglakrabi Kumari Oinam Bembem Debi ngasi Uripokta Leba Kombirai Inda Taramna Okchabagi Thoram Ama Pangthokre. Lamdamasigi Ningolamo Oiribi Nupi Football gi Sanaroi Ama Oirambadagi Masana Asidagi Pothadringai Matamda Sanaroi Asigi Hona Jaramba Thaudang Kaya Dubuning Singladuna ngasi Imphal West District Football Association Sanaroi Sibo Okchabagi Thoramadu Pangthokibani. All Manipur Football Association Amadi Imphal West District Football Association ki President S. Sana Tomba, IWDFA ki Vice President M. Ratan Kumar Amadi Association asigi General Secretary P. Dana Kumar Galoinana, Association asigi Hauzik Thau Puriba Mioy Kiana, Ngasigi Thauramadu the Sarukyaki. Ojahana I want to be when Kadesh Mana, Nansing the Super and the PBU, I know Supanga, Matin Pangaraga, I know Pangumatan, the Am say 33 year gaps in the company. The Amansing the Am Nagna Pango never I know Summa Matin Pangaka, Ojahana Supangu, Ojahoi, organized the Falwest district or tournaments in Katana, Patanum, Zatabu, be football and nothing for football, Shokan Nabonava, the Asian Matin Pango. The menu for them was fine upon Naraga. What would I do? Ning would ning a day, I in a Tawin and ning of the day. I am not swine of Pangman, say. Masi Canoni, if I took it power me, swine of Neveno, Onager about, and a piece of penny bones and a pub, Onager of Padana, Masi, she stays down. Marble, and the guy can use Equina, Manipuri, for one only palm sassing, the same as another and film sassing, so same as a quaggy. Whiskey, join up. All Manipur Volleyball Association is Sinduna Ngarangdagi Kumalampaki Indoor Stadium the Sanaba Hokiba Kuntra Taret Suba Junior Voice Volleyball Tournament Ngasisu Makatana Sanari. Ngasi volleyball tournament asigi hanba sana kibalikta MKCSYA maramna TRYVC ukrubu point taramapan kunmanga kun amadi taramanga taramathoida bakhe team A lamfel sana kaithelna igo inambu point kunmanga taramathoy masung kunmanga taramapanda ngakpigani taramapanda aduga ahum subaliktana NYVA nauremna NYDC khaidembu point kunmanga mapan amadi kunmanga kunda maithiba pibangamki Jathariba volleyball tournament asing ngasinungthil sana kiba mari subalikta bakhe team A lamfel sana kaithelna TRYVC ukrulbu point kunmanga taramari amadi kunmanga taramapanda duga manga subaliktana YMDO herangoi thongna bakhe team B lamfel sana kaithelbu kunmanga kunamasung kunmanga taramapanda maithiba piki volleyball team tarana sarukyariba tournament asing hayeng makhataba leg match sing sanaragani Tara Taruk Suba Mini Boys Volleyball Tournament ngasi sumakatana sanari ngasi Kumalambaki Indoor Stadium sanakiba tournament sige handball match amada TRVYC Ukrul na SWYC Santipur point kunmanga kunumdoyam di kunmanga kunumdoida ani subalikta NYVA Nauremna KYLCL Kachikul point kunmanga kunmathoyam sung kunmanga kunmathoida aduga ohum subaliktana YPA Hiranmaina RYC Kaibibu point kuntare kunmanga amsung kunmanga kundamaitiba pibangamke Ngasinungtil Sanakiba Volleyball Tournament asigi mari subalikta igo inamna PRSC Paurabibu point kuntaret kunmanga amsung kunmanga taratareta maithiba piki bagaloinana manga subaliktana SWYC Santipurna YMDO Herangoi Thongbu point kunmanga kunamsung kunmanga taramapanda maithiba piki
All Manipur Volleyball Association Sinduna Chathariba Volleyball Tournament Asira Team Taramangana Sarukyari Chathariba Volleyball Tournament Asigi Hayeng Makatabalik Match Sing Sanaragani. Manipur Sport Climbing Association Sinduna Chathariba Taramapan Suba State Level Sport Climbing Competition ngasi sumakhatana chathari. Ngasi minuthongda leiba Kangla Rockwall da sanakiba Sub Junior Girls ki lit ki semi final da Y Puspa Chanum di Y Chawba Chanu ani na hanbam di ani suba position taki. Sub Junior Boys ki lit ki semi final da na Maitram David amadi N Sanat hoyani na hanbam di ani suba gi mafam kanba ngamki. Women Open dana Seram Thaja Devi na han mafam kanba ngamki bagaloinana Men's Open litna ke Surjit amadi Muhammad Menasin Maringna ahan bamadi ani suba position taki. Chathariba competition asigi hayang final match sing sanaragani. Thailand Open 2017 Fencing Championship the silver medal Laurakibi Manipuri Sanaroi Wanglembam Thuibi Debi Amadi Japani Oinambu Kongbo Chekon Gimiam Nangasi Imphal International Airport the Taramna Okre. Thailand Open 2017 Fencing Championship Asithasi Mapandagi Tarataret Fauba Thailand Gi Fashion Islander Pangtokibani. Nong Chingi Fibam Pataba Maramna Kumalampak to Chathariba President's Cup Under 14 Men and Women Hockey Championship 2017 Matam Kharagyoina Yaitokle Haina Manipur Hockey na Thadorok Cherol Amana Kangalakli. Aroibada Bulletin Sigi Headlines Awanamia Thamsake. Leptana Churakpa Nong Namara Moiraga Manipur gi Mafam Kaya Chauge Awaba Mayok Nare Kakchinga Pau Palabalo Puri Chanirom Isting na Thumzin Cray. Bumdi Sengba Kaktana Loktak Pat Kanbangam Loy Loktak Pat Sariba Barrett as a Lokopana Chuma Kongtang Oigani Haina, Governor Dr. Nazma Heptulan Kongokre. M. Sugilamjing Makada Pitokana Lerpa Scholarship Pito Hydra MOBC Office that Thomzela Kiba Mahiro Singh, Police na Lathi Charge Daudana Tan Kai Kre. Noida da Laikidaba Pravis Janam gi Misibu Yaning da Pongdokuna Kanglagi Nong Chup Thangba Hozangda Miyam na Mayrat Thanduna Kongjang Changsin Kre. Amasung Delhi dagi Phakrabal Kaida gi Lalhoba Shami Rehman na Manipur amasung Mizoram da Lalholup asigi base hangdok na bohanaram le haina Delhi police na Pongdorakli.